Molweni bahlobo kuzo zonke izinkalo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha na wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi ke osanda kuqopha umlando ke lapha na ke ePeople's Park ke lapha na wengane zakwethu angena ke asesikhafuleni ke lapha nokukhuzani Pungose ke lapha na wengane zakwethu. Usememezele ke lapha na umcimbi wakhe ke lapha na wengane zakwethu ozoba sezingeni eliphezulu ngalendlela yesimangaliso ke lapha na. Siyawazi lo mcimbi ke uke waba khona ke ngonyaka phelile okuyigcwalisa ipicnic. Usebhale kanjena ke laphana ke ezinkundleni zokuxhumana wathi ke kwasuka ukushisa madoda kusukela kusasa amathikithi aseyatholakala ecomputer ticket nase Shoprite. Phuthuma uthole lakho ke laphana wengane zakwethu. Siyazi ukuthi ke lo mcimbi wengane zakwethu waba impumelelo ngendlela eyisimanga ngonyaka ophelile laphana wengane zakwethu ke lapho khona ukhuzani ehlela khona umcimbi abantu khona bagqoka umbala omhlophe kanye nabaculi bakhona wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho Paula ngalolu daba ke sidibana lapha kwi-comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacetha ezokulungile cenze subscribe cenze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha si channel. Siyabonga.